za sako z'emyoga ya parish development model okusingiza programu egi nobu abakugu kuruga Kampala omu office ya parish development model babiri batayire district ya Sheema bari kucondoza kureba uko bagabire sente ezi n'ibyo abantu bazikozeremo. Ntabwo hono bushoboye bwa fertilizer nabuteka mu munajyana buri kitenge kitekaho gramu 10 so kuna heza kuteka fertilizer hati n'abandi yo yerugyagira nuko rayo kwayitanga kuza sente za PDM nyo nimba sima mwebare kuteza sente ezo sente za twire zitiyambire munonga nkanyu mukazi hawe nshonga mbenyine ebukozesa kunkantine zo kugora nkoko kuiho bamperize ze sente nindeba ninjendo misho kandi nitekateka nikuyamwe kintu kwenda akwakorwa kubanza abantu batanaka kutunga sente ari some improvement abaye mbahinga kurango atesunura umwana bongeye mufatariza ubunkoko nayongeraho abenguza yongeraho ikindi kintu. Abantu abarukurenga rukaga 50 omu district ya Sheema ohire municipality nibo batungire sente za parish development model aho bishatu 27 n'abahingi bomwani orutoke dero iganomwe n'abarisa b'inkoko nebindi. Azo ebiro 12 byo kwakana omwaka ogu twahire abantu barukurenga rukaga na 50 sente za parish model twahire sente zo kurenga miliyoni 50. Tabahire sente bine kukimanya ngo ezi sente first of all ne sente za Sheema district as a district. Second ni roni bataka keta mwakasimu kandi egironi babahiro bwire buringwaho bwo kuzishasuramo. Abemeruka ningashi abo binji barukumanya kaba chief kandi abatuyire nibarebuza programu egi ebi nibyo bagigambireho. Hati nkito muri cyarukunda twafunde beneficiaries 37. We have dispersed millions na mushanju n'emitwara 5 mu wodi yitu ya cyarukunda. Chief na town agency njagala kubebaza omulimu gwe bakoze kubanga okusokera ddala wadi zino bemiruka gino egimu minene nnyo minene ddala naye okulaba nti basobodde okukunga abantu bano okubalambula okubabuulira ekyokukola njagala okubebaza. Omuganda makuru abakuru omu parish development model batayire district yisingiro kandi bashangire nemwe omuza district ezikolise je sente ezi kandi hatabebembezi benda abantu bahebwe sente zindi. Washanga biterire isingiro byo negendo misho kucara ibicweka bingi nagwa ama districts mingi mu ikore twadisima twasiba leadership isingiro twasiba ba circle leaders aha Brendo gumuruka abo kuba batire bamani ebitire bijitaje biyari esente ziri bazarika. Urukiko rwikirizinga ingu za sako za development model ezine ebisanizo abantu bazo batandike kuhebwa sente. Twikiriza nangu abantu batandike okutunga esente zabo abashabere abarabire on process ninga obigenderwaho koko byatirweho rero tugenda mishoka isingiro tugenda mishoka kone tugenda mishoka yaka muntu wayikirizangana kurgizo bari turondizo barumwe eri turakore ronchi nka district abantu bitu bona bakatunga sente zabo za parish development model bakatandika kwiganyirwamo bakayihombura. We have political line and we have technical line. Now there is a conflict here whereby political line is saying you go ahead and show to the money. Kuka technical lines. Ninde batabahire biyare protection yon. Can we have our technical lines protected? That is a concern. Abo abimuruka abarukwenda kurya sente z'emyoga nabo barabwirwe. Gasha kwa Michael Atwakire na Rusun Wamanyi.